Watukufu wanzani kaonga mdungawe matangazo ya heli daula Tropic FM kwa leo ni tarehe 5 ya Septemba mwezi zili na 24 garjondao mjini Singani ikawe makachanu ye diaspora ikawe jondao ono Singani ikawe ya pari warwa neema ikawa wazirwalia mji wa Singani abenge yabo ikawa jibu rimoniseni hukaya zi habari za hisa zichilwa nziani takatezi nranguzi chanda ranguze mashini za huenda ni karamba mashini chaise roulante nana haini beki haini mbabana ametaka ngio hawinji watukufuanzani zitanda ikao ziti takriban tanda mongomiraru na karna ushinda riwaze takakao do jihondo bam garjoro habonze rende ramoniseni haukaya uskwaleo inu ngwazinikao kirasmi wa mji wa Singani takainu inu wananyasi wa diaspora ya pari ikao ngamjo waona ema representa ikao wajonda vanu amerikanzari woni seka undo ushahidi mahala itakao do ilio nibelile bekini bainu de hangu monti dabo nari garade yao na ubushiria uzade wa khairi na udono na afya tiali banu garjo njia haruma maafali ikao gajo takabadishiwa wananyasi ikao wa ji mundraho vanu yabori sanga siam direct vanu mabia kwa tukufuanzani mbingawe matangazo ya daula Tropic FM diaspora ya pari jondao Singani kwa leo inu watakabadishao mji wa Singani nana médecin wa Singani ikao etaka aboga jomba de société civile mana wandware hanya ngwa wenji banu zinde zi ala ama ikao remonisha rango hondani kada doshinda rizi renge zonti pia ama amonao etaka ikao irwaliwa abunga mfikira muda mchache banu karudwa hadisa ze barnamaji mjokotoa ya khutba ili nimjoko ya banu na mpartage live inu wananyaswa ya site ku ya habari za Komoro simambiani kedi diaspora ya pari ya Singani ngwanikao kirasmi mji wa Singani etakasi marhaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Kama leli mzijuao handisa hima kalima kingazija konga jamba kai kamrunge nanku ndukala tsantsai abange ye siwandura roha hanyuma kanti mkanti asira roha wengere hundana ne ze machine zenu ikaunga buzitanda yabo za ujusi zambavyo mwade ngabo elektriki ngabo manuel aimanga zudu tsanganywa usoniho tsanganyana marshambila ikartoka tu shantio andwa one na ziri za ubali ya irewe nezebeki na zinjira tuanza zije ngazdo uja kangwa benzi zindu zitsahwa zihulwa ne diaspora ya Singani haswatan Paris harumaye wilaya wa mwanahangu shimeji wangu Izuddin kao ndo raisi wa hele chamallo akalitendea minzamba onona kaya vice president wa hahe donc hule zindizo homtsanganyuho wa huandu pia wahesha maisho heze vuzahao heze maliza hao wazihulu wahiza waziwasulisha hunu huenda ikezijazifaiyo mji wa Singani nelebafu ningazija kamili ina mrikao ngena ukutajifua hazo lazima zimfai insha Allah uanza hemu wengo shukwa leo ndo rajali wazijale mbawi shaleo ndo rajali warjerzinike yezi ngabo commission ikao ngo yono yabo Hasani ngabo docteur ngabo mfoma mjinge yabo ngabo mfoma mjinga mibani naam ngabo mfoma na mjiwahe nge yabo naam donc rikaujari takabadhishe ziniko mji wa Singani kirasmi ngwaja lezo wafai watu karwaswili rera tsahezasa ya tena na zasaya hatarikina laptali ya ukayarishindere hensi mwandu kamwa benze mwanza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abo ezindutizo ruhusa kwezi abo mfuma mji mjorenga kalima banu kwezi shimeji wangu na banu haba haino maana zangu sazi la yanze. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah ma'alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alaikum salam. Watukufu mrishi yao walomundani walogonde gasina ye furaha ya ushukuria
uka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaongoza arambia uka wala in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna adhabi la shadid. Abanga rombo dua Mwenyezi Mungu alipokanisheni shari shauka kashukuria yarjali mingoni mwandu ikaongwa shukuri yao enga shukuri yao hindi enga shukuri yao ndo na shukuri yao watukufu wananyasi wa he walobonze ari kalima lamba woni diaspora shamdu kasi wandu wajana shler lambe he diaspora ya humji wa Singani walo pari ni mahala yonti pia shakhaswa tandu walo pari ikao wa hujumu mvuli wa hewo rais wa Izzuddin na Yusuf Asmaku ikaonde rais wa bili warirai na mainu harumale bavu la he hambu haswa tande hambu ya Jumapanga wajimanu mji wa Singani apamba udua insha Allah takainu jirifai ezinduzinzi jizifai enti rifai le bavu na shukuria Mwenyezi Mungu na huomba dua insha Allah warere zakairi zaidi zufa yenti ni lebavu uhanza Mwenyezi Mungu ngashukuru Mwenyezi Mungu na huomba dua insha Allah mungare hinamu atari uneluptalinu kama ngoni mwezeluptali nku insha Allah batimani daula hatu ili shangiri uhanza Mwenyezi Mungu wa Mwenyezi Mungu ya Ghafurur Rahim. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Mwenyezi mfumana mchikozi kalima hakahani ngarenda wa nambari hanambari amani na mahamba ukaya. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. Bana mfuma mji harongoa yako atikifia sonspia maana wode demu na bala ikara isi harongoa wala hasa akifia shayo wajibu rivuze kalima ukaya shukuria pisiko si waruma wa mji zongo zozija alhamdulillah rabbil alamin alikawa nono wasiwa nono riwahende zirenge mala zabewa rijabano abo haweni ujo kangajuri fai hauziri fai angajuri fai waone matabi shasisi rishukuria rami razuku wangu akautoa disku abasaino Ahmed Islam fuma mji izo hamba nizuna na wafiki wangu marhaba wingi Docteur diaspora ya pari imrwani yani matakatano ikao ezinji ngizo hondaniho muono wa Komori wa tukufu upande wao njia ya kitabibu hujo hamba makalma hindi bana. Assalamu alaykum. Salam. Ndo shukura Mungu abantu twasuke yatongeza lo vanu sotitia yatongeza na maino abongela dimari mwinyi dezamani ezavili vanu mashukura nize himda zifanyishia sha kamemu vanu rinula rerewa shakarjerewa hasiche no karjerewa nda asisha rerewa hamni hauha bavu hauha hansi donc avo normalement quand la demi que commission qui on sont pia ça malheureusement parce que on nti wa michi laisser ngasimato abigwararo chaque même commission yongio yinji avalo vanu par exemple mazuki wangu Sedasani na madame Afia madame Maria Mokasha donc avonge haeze juhudi za hao pia lorashinda ratanziani zinogozino leo inshallah ta lidawla libulo ishinde lifanye hazi donc abo kalifanye hazi na vimeke hajuhudi amanda zinu na ndugu amanda zinu zotongeza zirumbise wandu washinde wa evolue parce que wandu amwele waka mwade roho bonze ntwamini ka dole mevu hatubasha izinji anaboka kartina ezongo za ladini donc abo ainisha behwa sho toujours sho tsondi hafaida kujuhamba zino zino boko izo itanda yondo banondo laliao inu deambulateur yo vantimpa ke kemdunge ire mbuto ko zar mompira har mati dar mati ngena besoin ya beki au chez Roland donc izo pia izo mkabati shola tayabo donc abongendo remercier for hamanda zino na huondo ka à l'avenir ngawa zidi kama ngabenzi na vanutinda tindo alobonze basha vanota sisiri lohunu nungasina za saidia le daho donc abo mambo Mungu ike vanu unumando notimwiso zijitiadi zizidi amadeli na barua luhunu parce que ngasina besoin hizi effort za wando opi abange amjordavo na muremesieni wandu mariparava marhaba abo wananjasi wa hii association kao muhimilia elaptalinu muhimilia matabibu wanu muhimilia ngo zinji ujo rongo aje fundo watu Hassan
ndo ndani mrengo wa Shabaha Hashim. Nishukuru Mwenyezi Mungu warijandia rilonamo wakati kanga bwana nyasi wengi wajotaka banga sidasinao sha Mwenyezi Mungu hawatamani izo ndo haina mdislamu ka ngurofia lazima shukuru za bilia mrengo Shabaha Shabili. Nishukurie e diaspora ya Komori ya Singani ilo Faransa plus particulièrement de Yeshiu Paris warengae Shabaha Hashim ya hukusudia heri umjwa Singani nilebavu nani masiwa nanda zinu oka kabana mru ya yenshi betina ununu uzambando mimi ngamrepresente ya entite ya ukaya durahaf ndo rahaf bojo kaya kada jojua ukakari kabazima la sinema tabbo hatu nonyasi wano oka ununu woka kanga burahaf emende malbatrajitolea irahati mji wa hatu irahati lopitali ili ya Mkomori ili mrohele babu ekahaja ya hunde ununu watimia haizo ngamlance appel ya hoa na nyasi wa Komori wa Singani wajunda obonze oka esingani ngemlindaoni hakamroha wa Singani wabaki banu wa Singani wabaki banu wamlindeni abonge yabo hai namba hindukao ngaimonao ngamuionao ngejofai esingani ifai lopitali rikanti bano rimlindeni. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Madamu Hamza societe civile lazima mrenge makalima banu au kaya rehanya ngarushileo. Assalamu alaykum. Alaykum salam. Shukuria kazi zingi za hamba zingi za mbwazo ntipia kando kaya shukuria zidi za fanyishi hazinu za saa zingi rizidindao kama wavenze rasi roha anaso ntipia ngarindela mbio ha etwa maho wema wa humji wa hatu no wema wa hatu nensi kamili kama wavenze. Wassalamu alaykum. Marhaba msho tukufu timwambiani karikonda ni hula bala etaka enyinchi ngihondani ho ritimonisani sha linurtoka auto wa ili mjemu mshuhudie hulidai Fatiha bazima na Ahlul Bait ili eshelekanga bo rais. Naam. Samahani. Nadhani njize mnakadima holihondo wananyasi walongoza hususan. Naam. Nano walihondani ngadroson sipia ukayanga bomala lao menji ikawa rwandishiwa ala uzinadi mruma nusu na ukanga bakiwa hata ya viro malahoni au ya datiwa nisijo kama maslaha rasilu Faransa rifanye collect ikubadiani wandu haina mruna dala wada hona tuhurumia ya hanu alafu saira tartibi sheria wewe hunu lazima hunu wajuhuna na faida nyingi wajuhurumia wandu wengi rahana ukari ya lati au na ukayari ya veshi wandu jina deja wala na bezozi farmasi farmasi odi watu ne odi wa recycle donc odi fanya hiyo kairi ndisi rikubaliane wandu wasaiva hanu wadu ya unjilia haini muzoraru wandu wadobe haunu certainement ngejo fai wandu walona besoin haruma ibavula hatulino ikamu benze asmaku deja nge toyar ya ukaya walu dans la Île-de-France wa collecte malalao wa yambeshe rikam dudahoni reka de haruma mjona ngam di pharmacie yo kiringa na malalao wayato dominga mi certitude ka hunu ngajundi hanamana ikanyinyi hunu mjini athana inga menji ngamdujwa husaidia kapitalism ndio jina rahana ukaya yadatiwa na vizuri hizo habanu leo ndio muhimu rifanyia apelio pesa mjio kama ndao menji nga bikiwa hata yadatiwa no yabo yajo fai wandu wengi hunu donc ndi apeli nifanyao donc amale zinu ngizo muhimu parce que pesa na besoin ya hatu akangaza manga mankiundongo nyingi yenti ngejindao hasibabu hindi ni hasibabu na manque volonté et quand ina mndu atufanya volonté yendi za sungisa jina zilonku doka ina mndu participe lazima zilongo aljohenda ngamuna ukaunga mrehemu hako ushabadu endelea na urahafu yumuri maunun yongo muhimu hako winga mwashukurio na wa remercier na huomba ijuhudio yangari wa ni force yasa ya itonde wao basi shana sio rodu hazi nani wanawasha watu watiti bwana wakia harumai taratibu ya hora hafu wakayonge akompanyeu ununu kabati ununu bitina urahafu. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Marhaba ya rais ya rongo ya baba ngarinda we Fatiha iliri bae آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. اللهم سهل لنا مما نريد آمين. مما نخاف. آمين. اللهم سهل
آمين. ونجنا مما نخاف آمين. اللهم سهل لنا مما نريد آمين. ونجنا مما نخاف آمين. صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد.